Hi Katim Viajero, este si DJ Blue y este día el Diamond Video ya puede kami sa kaalya parte na barrio del Upper Latap na Purok 7 y ojalá ay mira ustedes con este Diamond Adventure este día kay nuegat kami pwede anda na resort kay planya kami anda era. So, cuando talya kami na Upper Latap na Purok 7, mira kami kung Rio na side. So, decidi kami ke alya lang man picnic. Diha kami na siya. Hindi sa